Rengkat ke jingtemu bandan ke jingi itu itau nol ke jingi teli perengki parakor ke kor lapang pelun ke laitrek rompang ajar penriau ke lapelong ke dorbar jongka hamadan football umroy. Hagani ke dorbar lai jingkran do ba tengshain lapang chairman bode presiden rangba ke kor lapang pelun uba biji lapang vice president uba Albertus lapang assistant secretary kirangba narok samla ki badai na ke kor. Hagani ke sngi la kentiu ke lama ke kor do ba tengshain lapang buat part sedak jing senang jingkentu daki kinyi rangba. Lapani po ipiang ke ne ke dorbar dak jing syahat ki jing ruai ni samla ke kor lapang pelun. Ini bisa ya keban kesan ya ke jom unit. Ba ya keban kesan ru ya kekor pelun hi balok we. Kebalai ke pasai jimut juga kata kene. Ba nongkren ba masa independen lapang. Ya keren. Siapang kaji ram nanti kaji ram kemat. Jom doktor di lapang kusan tu men barang ba ujungnya. Namun ban ong kata ban preserve ya ka legacy jo ka leadership. Ako lapang ni kada belum kekor ko badon ahmat. Hakiyam go jo ka sisa kada. Da ko ong guntang ngamut bangnya permi MLA bangnya kesan tahu MLA Henry para uno ko jumi ko abanyang banile ina kam ay ko nila kesan. Met penunsin bakata kan legacy ko bahir poteng na Dr. Didi Lapang kanya roteng hadu apihana hadu dikun dikti dijampi ngin strict ha kilapang ginsahi kilapang kila ay tek lapang ngila include bagi day kilapang wat nom ong ba uta Mr. A Mr. B ha ngin wan na kacukak po kita kikur lapang hangne daytang kikur lapang mla banyak sek jaktung kalau keluar hai kinong kitkam la dalong kumne kum don jimut dengi ban kitkam kum kinong kitkam jom ka kur lapang wat so eng la kamdom khndiat nama ba kipen mi ya ka kot ka badho mano kipen scam ya kata la dami da ukur lapang utemen kur lapang ubadho ya ka tu ka kot ni pediang subahaya ba mar kitik khamha henry pediang tho na mano circulate hang tu penhe yo hang tu kapomla ban pediang quality is best in kwa ya ka quantity yo di ong kwa bun pait mo kani kamde ko politik this is not politic hindi ba nila politik at kamkur kaya kamkur Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.